points na si Dana. Si Jessa, 1 point. Lagi hapon. No, bulo ka kayo. Ay, sorry. Next question. Iskulahan. Okay, Jessa. K. W-A-L-A-H-A-N. Why H? It's H. Oh, wait, Dana. Jessa, okay, Dana, 50 points. Jessa, 1.5. Yay! Pura to. Litro, 1.5. Sige, next. A few moments later. Good morning everyone! Welcome back to my channel. This is Charles M. So, nako'y mga bisita karon. May mga bisita po ako ngayon. This is Jessa and the second girl is Dana Monica Pagalan. Say hi girls! Hi! Asa man mo ron? Diri. Say diri, asa man talaga? Asa man ni ron? Balay ni Charles M. Balay ba rin ako? Dili man ako balay. Balay ni Tito Boy. Nag-abang ramang ko aning balaya. Balay ni Tito Boy o Tita. Tita Chrissy. O sa may gusto ninyong buhaton na to karon, mga friends? TikTok joke. Si pag TikTok. Mag Kuan ganihang buntag, dis aman ta ganihang buntag, nanukos ta wala. Kalukos. Nanukos. O sa may sa atong gikaon ganihang sa may inyong favorite. Lechon. Ano? Pasayan. Pasayan ako kay lechon, lami kay itong panit sa lechon pero daghan man ko gikaon panit kadugayan kay murag bigli na no. Ha? Oy, Jessa, ano wala man ni maghiro to imong food, gabaan ka ni Papagad. Hirot na to. Ha? Hirot na. Wala, uy. Hirot na. Pagtarong ana ba? Hirot na. Kuan magkuan na lang na pareha bitaw ni Kobe nako before. Pangutan-on mo na ko ina ko ninyo og sakto ba siya or dili. Ha? Kuan, dili nimo hutdon imong pagkaon. Dili. Sakto. Dili sakto. Maski busog ka mo kaon gyapon ka og taman-taman. Dili sakto. Dili sakto. Kanang gisi-gisi imong karsones. Sakto dili. Sakto. Yang anong gisi man na imong karsones, ha? Anong gisi? Nganong gisi man na? Manang di man gisi jajo. Nganong gisi man na Jessa, nganong gisi man na nganong gisi? Ah, pag sure diha. Sige, dili sakto. Paminaw. Kuan, og gwapa mo sakto dili. Dili. Anong dili man? Maot me. Maot mo. Pwede kay kibaw ka, Jessa. Mabuti alam mo na hindi ka maganda. Jessa, paglaki mo, gusto mo bang sumali sa Miss Universe, sa Miss World, Miss Earth, or Miss Universe? Ha? Pag sure na ba, or kuan ra, Miss Valladolid, or Miss Sambag? Miss Sambag. Uy, Dana, nag-interview pa ta, Dana, pag sure diha. Kung sa'yo mong apilan, Jess? Miss World, Miss Earth, Miss Universe, Miss International. Gasilpo na. Patarong ba? Gani ko gipamutana. Si Jessa. Uy, kung sa'yo mong gustong apilan niya, pageant, beauty pageant. Miss Universe. Miss Universe, sure ka? Unsa man ka nga country? Angola, Philippines, South Africa. Philippines. Philippines kay taga Philippines man ka.
Kung gahuna-huna pa man ka. Ikaw, Dana. Unsa may imong apila na beauty pageant someday? Earth, Universe, International, World. International world. International, lahi po ang international, lahi po ang world. Unsa man ni si Dana? O di man ka mauwi. Kuan, Miss Universe, so good. Pag sure, baka mo apil mo ka Miss Universe, hindi man mag Miss Earth nga. Gawang Filipino man ang Miss Earth. Lami man ang advocacy sa Miss Earth. Kaya it's about the environment. Joke. Oh, sure, basta joke. Wow, We're not joking here. Don't be shy. Sexy kayo si Jess. Oy, unsa imong inspiration ngano kana imong gisuot ron, Jess? Kay, Ikaw nagpili anang sa ninaa or imong mama? ako. Ikaw? Pag sure ba? Wala, mga TikToker magud ni sila, oh. Kasi may mas gwapa nila, please comment down below, my friends. Dana. My whitey friends, please comment down below kung sa'yo mas gwapa si Jessa or si Dana. Dana. Pag sure ba? Kasi mas gwapa. Walay gwapa, no? Sige girls, ready na mo sa atong spelling game? Kuan, erase, isa ka lang ang kamot. Ang unang makasaka sa kamot, maoy, muhatag og answer. Okay, so ready? Uy, tanaw! Ready? Okay, first word. London. Okay, Dana. London. Okay, very good, Dana. Dana, very good. Next question, next word. Valladolid. Okay. Valladolid. Wow! Look, yaman. Yaman, Jessa, day, oy. Ug mo spell ka. Bright kay buyog si Jessa. Ba, grabe, taas ko ng Valladolid. Sige, sayaw. Yung spelling. Sige, next word. Kuan. Beautiful. Okay, Jessa. Ay, di ko. Sige. Sige na ba? Dana din sakto. Sige, dali. Sige, Dana. Hulo. Beautifull. Wrong! Wrong! Ikaw, Jess. Double L. Double L. Usak L. Sige, why nakatubag? Ito, kay dili double L ang beautiful. It's Beautiful. It's only one L. It's beautiful. Sorry. Okay, next question. Beautiful. You're not beautiful. Next question. Cellophane. Okay, Jessa. Ikaw. Jamon. Cellophane. Kadam. Dana. Sama letter C or letter S? C-E-L-O. Oh! Ba, uy! Ikaw, Jess. Wow ko. Ano, maawaw man ka? Saan may kaawawan ni mo? Nangawat ba di ka? Uy, hindi ko pa mo. Awang silpin kay. Ha? Sige na ba? Don't be shy. Dana. Dana. Ay, di. Naihatag naman si Dana og wrong answer. Ikaw, Jess. Dali, Jess. Hagong. Uy, cellophane. Cellophane. Next word. Mga bright, mga bata. Cellphone. Cellophane, dili cellphone. Next word. Sige. Bisaya naman tanga spelling, ha? Bisaya tanga spelling. Habol. Jess, ha? B-O-L. Ha? Correct! Habol! Woo! Sige. Next word. Kutsilyo. Okay, Dana. K-O-T-S-I-L-Y-O. Okay, correct, Dana. Bright to, Dana. Oy. Next word. Humay. Jessa. Humay! Saan? H-O-U. Hulo. Okay, Dana. Wala. Wrong ka. H-U-M-A-Y. Very good! Uy, pero na may points ni Dana. 10, Dana. Nya, si Jessa. 1 pa. 1 pa. Badi ka dana, huy. Saba mo kinaita kong papa. Saba mo na ipag singit-singit. 1 ka, Jessa. 10 ka, Dana. TikTok ko na ba? TikTok. Showdown. Aside sa spelling, showdown og TikTok. Dali, next word. Tindog. Matraw, Matra ko nung ka, Jessa. Uy, Jessa. Diba, naman. Uy, Jessa. Sige, next word. Mata. Okay, Dana. M-A-T-A. Okay, 20 points, Dana. Jessa, 1 point pa. Next word. Ako, manggod to. Kamot. Jessa. K-A-M-O-T. Unsa K? It's K. K. A-M-O-T. Next word.
Lubot. Dana. Sige naman, Dana. O-B-O-T. Okay, correct. Sino may nakauna? 50 points na si Dana. Si Jessa, 1 point ragi hapon. Lo, bulo ka kayo. Ay, sorry. Next question. Eskwelahan. Okay, Jessa. E-S. K. Say key. Wait, key. K. K. W-A-L-A-H. A-N. Why H? It's H. H. Wow, right na, Dana. Ay, Jessa. Ay, Dana, 50 points. Jessa, 1.5. Yay! Murag Coke litro, 1.5. Sige, next question. Cortina. Jessa, cortina. Kisi. Ha? Big, scissors. Ikaw may nakauna. Ki. Say, kiwi, Ay. kili? K. U-R. Go on, Dana. Ay, kuha na lang, sa may message ninyo ni Kelly the Fresh. Sige, Dana, say message ninyo ni I love Kuya you, Kelly. Joke. Ni Kuya Kelly. Kuya Kelly mo na, Kuya Kelly. Amping di. Sa pa? Yakili amping na. Kaya nara ba siya negosyo? Kaon sa saktong oras. Nara ba siya business niya kanang Pudari usahay. prutasan? Panagsa. Na siya negosyo nga prutasan. Uli Sa may... pudari panagsa. Dong pudari panagsa. Bahong buko. Lu, maski maligo ka o dili, bahok man gyud na, di ba? Lu, TikToker mo din siya, uy. Kelly the Fresh. Yung kay Kili. Kelly. Papahan, Jessa, uy. Nana po. Waka ee. Na pagkaon ng lechon kay nabuling. Yo. Kuya ani. Sige na, bye-bye! Bye.